Adolphe se atunguwe n'iki? None se koko Nana aratwite? None se nimba atwite iyi nda bayimuteye ryari? None se ko Nana amaze kwemerwa na Suzy, nihe nama wagira Nana mu gihe cyose iki caba ari ikindi kinyoma baba beshe Suzy? Ibi ngibi si byo kubesha Suzy ko yaba atwite byazamugwa amahoro? Ikaze mu kiganiro My Heart Analysis. Nshimiye buri muntu wese turi kumwe mu kiganiro, umuntu umaze kumenyera ko ikiganiro kibaho nyuma y'uko My Heart isohotse ni iby'agaciro cyane. Iki kiganiro cibanda ku ngingo zabaye muri My Heart ariko My Heart igasiga zidasobanutse. Turaza tukazisobanura, abantu mugatanga ibitekerezo mutanga nibyo twubakiraho kugira ngo tubahereze episode mukunze kandi mwishimiye. Ikaze. Nibutse abantu basha kugira ngo bakore subscribe maze nabo binjire mu muryango wa My Heart Fans. Ni iby'agaciro cyane kuba ukunda My Heart ukaba ukunda na My Heart Analysis, kuko ubugira uruhare mu ikorwa rya My Heart. Rero urasabwa gukurikira iki kiganiro. Ingingo ya kabiri nyuma yo kumva ibya Bella ni ingingo ya Bobo ndetse na Nana. Nana agiye kuja kwa Suzy. Ese Suzy azamwemera? None se ko abangaba mbere yaho bari bashwanye ndetse birengeje urugero, uri Suzy wakwemera Nana? None se Nana we Suzy aramutse amwanze, uri Nana wakora iki? Nihe nama wagira Nana? Nihe nama wagira Suzy? Nanone ahangaha kuri kese ya gatatu ni kese ibabaje gusa irimo ubuhanga. Ni kese y'uwo bita Liza cyangwa se Lizozi wasigiwe amafaranga na mukecuru. Kuri ubu ngubu Liza ari gushakishwa na Kasha ndetse n'abandi bo mu muryango wa Mwarabu, ariko kuri ubu ngubu Liza nawe arambiwe guhora yihisha. Ese niye nama wamugira kugira ngo akomeze ahangane n'ibi bibazo arimo? Nuko yarekera kwihisha cyangwa se nuko yakomeza akihisha? Gusa nanone ahangaha muri My Heart munyemerere tugaruke kuri kese nayo ikomeje kugenda yisubiramo kenshi. Ni kese ya Kasha ndetse no bita Jojo. Jojo arashaka gutandukana na Kasha nubwo bitoroshe. Gusa Kasha sinzi ko ibi bintu azemera ko bibaho, kuko turi kubona ko mu gihe gitoya abuze Jojo ameze nk'uwasaze. Ese niye nama wagira Jojo? Nuko yabyira Kasha ibiri kujya mbere we na Sankara, cyangwa se nuko yabyihorera akazashaka ubundi buryo abikoramo? None se Sankara kagiye kugwa mu bibazo atiteguye, kubera ko igihe cyose Kasha yaba yamaze kumenya ko Sankara na Jojo bakundana, Kasha ntabwo yakwihanganira kubona umuntu umutwaye uwo yakundaga. Ubwo Sankara azaba agiye mu byago. Ese niye nama wagira Jojo ndetse na Sankara kugira ngo bakomeze bibanire? Nanone ahangaha muri My Heart reka tugaruke kuri kese anariyo ya nyuma, gusa ni kese iteye agahinda. Ni kese y'uwo bita Peri ukomeje gusaba imbabazi Mark. Ese koko ko Mark yahemukiwe akabeshwa ko umwana atakiri mu Rwanda, ko yibwe, nyuma yaho agasobanurirwa uko byagenze bakamusaba n'imbabazi? Ese uri Mark ahangaha watanga imbabazi cyangwa wakomeza ukinangira? Nihe nama rero wagira Peri? Nihe nama wagira Mark? Nshimiye buri muntu wese twabanye mu kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Tuzongere tubane n'ubutaha. Nitwa Kingman,
ndabashimiye.